Салам мекендештер. Биз бүгүн дагы Новый Медведковго жөнөдүк. Город Мытиши. Ал райондон биз 5 квартира алганбыз. Уже биринчисин алдык бир жума мурун. Азыр экинчи квартираны алганы кетип атабыз. 2 квартира тең без ремонт. Бул кардарларыбыздын тандоосу болду. Алар өзүбүз ремонт кылабыз деп ошого без отделка алышты. А калган 3 квартира ремонт менен. Алар буйруса 2025 колго тиет. Андыктан биз менен болуңуздар. Биз бүгүн плюс алып сіздерге тартуулайбыз. Кимде ким үй алат элем, Россия боюнча үй алат элем дей турган болсо бизге байланыша бересиздер. Биз колдон келген жардамды беребиз. Tenini silap duruşkan Kubantıp dayım yürek cılıtkan Kapa kılsam da unutkan Bir atadan terbiyanı alır Bir ennenin ak sütün emir Boycetik o menin cakında Mana kulishlarni oldik, bolalarni vaqtiga Xudo xolasa to'ylar qilib, mana shunda to'ylarni o'tkazaylik. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqi barat bo'lsin mana shu bolalarimni ham. Rahmat. Enasiga ham rahmat. Mana enasiga topshiryapti kulishni. Hurmatga ham rahmat. Jiyanim bor ekan, mana uyli bo'lib qoldik. Rahmat. Biz mana uyli bo'lib o'tiramiz. Bo'lsa olish kerak edi. Hava alış kerekli deb qo'yib yurganmiz. Rahmat aka. Çok rahmat. Bop turuş uyda toylar bolsun, jalan jakşılıklar bolsun. Toylarda kılaylı, gelin alaylı, nevere, çevreler oynasın şu uyda. Baldары. Tuğan uruklar gelsin. Ой, эми ремонт кылсаңыз тойлорго келели, үйгө, жезде ремонт кылып чакырың бизди. Боптур. Ağır göğüs kut bolsun. Ушулuydan toylarda kılaylı, jakşılık gündörдү, tuğan uruk baadığın tosoylu ушулuydan urmat sağa dagı çoğun rahmat. Den soğulukta ol, şu senin arkangan şu üylü olduk. Çoğun rahmat. Eштек эмес, жакшылыктар болсун, жалаң тойлор болсун. Toylar qilib, ömürleri uzoq bo'lib, qo'shgani bilan qo'sha qarishib, o'zlaridan vali bo'lib, rahmat.